Ngapdang sabhaya PWPW ibapeja kanika report kabadai menta ka khatlai tarik Julai arhajar arphau. Katkum kanika report balai thu dakatanat ka koi ka khya jong ka sarkar India laong ba kibru ki bayo ya kanika jingpang coronavirus habro ka wai kar India kila kiu shaka phralak nyopo phrahajar arspa san psaungot ki bayo ya kanika jingpang ka batang hapo ka arpsau kanta ki don kamba arho phrahajar nyospa iwei. Ki bla koi no baro kilong san lak san phulai hajar sauspa nyop huai ngut bat ki blak khlat no kila kiu shaka ar phulai hajar shispa nyop sangut ki badang don menta hapdeng ka jingsha smar lane active case habro kari India ki don kemba lai lak shi hajar ndrspa khandai ngut ka jala ka babuntam na baro ki jala ki ba hab hapo kari India ka de ki jala Maharashtra aba ki bru ki badang don menta hapdeng ka jingsha smar lane active case ki don kemba shi lak lai hajar praspa khatlai ngut ki wai pat ki jala ki brang don hapdeng ka jingsha sumar lane active case ki long kumni harum Andhra Pradesh khatlai hajar sauspa arphopra Arunachal Pradesh arspa khat khandai Assam san hajar ruspa shipho Bihar san hajar iwai Chandigarh shispa laipsau Chhattisgarh praspa prapunyo Delhi khat khandai hajar shispa san Goa khandai spa san puar Gujarat shipho hajar ruspa khatlai Haryana 10,000 khandai spa san punriu Himachal Pradesh arspa nyapulai Jammu and Kashmir 10,000 lai spa san Jharkhand 6,000 spa khatpra Karnataka arpo arhajar nyospa san pho Kerala lai hajar nyospa sab khandai Ladakh shispa san punyo Madhya Pradesh 100,000 shispa lai ngut Manipur nyospa khatlai Mizoram prapawai Nagaland spa sa punyo Odisha 100,000 lai spa hinyo Pondicherry hendruspa hendrupawai Punjab 8,000 arspa lai pho Rajasthan 1,000 nyospa nyop khandai Sikkim nyopo arngut Tamil Nadu 10,000 khandai spa nyopo ar Telangana khatwai hajar praspa lai phulai Tripura hendruspa lai phawai Uttarakhand henyospa saungut Uttar Pradesh khat hajar arspa prangut West Bengal 10,000 sanspa katkum kanika report kejala Sikkim kabadon hapo North East India kadai kejala kabaduna tamna baro kejala ki bahap hapo kari India menta kawanha kakerdan kabaar ha kajingkiu state jong uni coronavirus kabatang hapo ka arpsau kanta batha kakerdan kabalai ha kajingbon pat jong kibru kibayo yakan kajingpang habro kawai kaperthai bat kabanengkong na baro kadai ka United States of America kabatang hapo ka arpsau kanta ki don kamba san khandai hajar khat nyongot ditang kini ki khobor khubleshbun